Sub sour of meat. March nitum Sanghazaria Somsari Parukan Bed Kanti Kentuckya Olympian Springs Bula Mrs. Allen Crouchin Pona Asa Bun Siam Chu Thilmak Takin Atikolawa Thokle Kata Van Lamatrangin Sa Alaw Sulchiam Maya Chusun Sabun Siam Atikolaw Zautavek Maini Sa Chu Eitlak Le Eitay Vekania Aruero A Omlom Lem Lautunga Chutia sa sulchiam na mun chu ia za vela thui le ia somnga vela zawania ma se chung sa an huan le pal vela tlapung mai ta chu an lian lem lova zangte te mai ni Mrs. Crouch zo te phei chuan ia te ke ti ni om takin ai mia a thi pha chuang ho lo ni amuna vofin fi tu te an va thlen chuan huan le a che vela chuan sa alo om pheng phung mai ni Kentucky mi pahni vakal ve te po in anan eichina sajuk sa le voksa ni berin an ria New York Times sa journalist William Livingston Elden chuan thu ziakin khovel bor vela cosmic mi thlok om thu atilang ve ta ni saru anga sur na chan turla om silo chuwangin chutiang taka shilfia thailo thilmak anita ni Alice Grimbold, Message from Beyond the Grave. 19th century top Lamkhan, physical researcher Mr. Hensley Waitwood le Mrs. R. Chuan Tunma Anti Chin. Kuiza bot ting pek te mangin tharawan bechina. Chuti anti vel ta zong chu lekha a record thapa an omnge ni ti chiana chu tharaw hna an deal ni. Kumsang khazaria somkwa pakhata a white suit chu aboral maka na chian Frederick William Henry Myers nena anor record kha thona chung nota te chuan white suit le Mrs. Arden Kamikum March ni somni pani tanga ni thum vela planchet session anlo nei to te chu a inziak veka white suit ta thu zia ka chuan ama le Mrs. Arkan kumsang kha zaruk panga a ruk sa sarkarin mi ompui Alice Grimbold ti amana akhai rum tak tharau an biak dan chip chiar kha awmani chuta chon Alice Harrison ammangai thu apuanga Harrison chon Alice omna Mrs. Clark te thilru katuma chuta chuan min puila nupuya ka nei nge ang setin Alice kha atiamani mase Harrison chuan inchu hala in nei tu nu athia mo phurtu apu in Alice chu man ni in ti hlum halo ni tani khan nota inziak le bok chu wai chu ta khan an tharau biak khan thudik asoilo nem nge na tur lekha buluya zongta Leicester history a Blue Boar murder and the execution of Alice Grimbold ti chu amuchuak tangeya chu British Museum a lekha buni chu mai ba ka kumsang hazaruk somnga pathum voluma Alice sansin amuchuak le bokani chu wangin no chu tianga tharawin thudika puan le tharau omngai thu afin fe na thu chu ni thren khatin thlan pe lama tangin Alice Grimbold ti tharau chu in puang turin alokal ni don chu anti line thren khat line wai chu tai mo Mrs. R.M. Khan malam hun hriat lok theina an nei ni an lo ti ve boka chu wangin he thilmak chin fel na hi hriat chu thei ani talo ni Invisible monster attacks in Japan kumsang hazaria somkua chawvel khan Japan rama thil dang dai le maksak tak athleng trana atlang puin kamakura yamano chi ken vela athleng de ubertrin scientist en achan hriat tuma an chui mek lain ampul vela khuwa cheng te ro chuan ramsa hlom mu theilo ni in an ngai tlat thungani chulai mun vela omte chu inchung le pon an omlai poni se thina takron thothu chuan achem le top mai thina an handin le chuan an ke te chu a hliam phung zel thina ni an hliam ta chu akak te udoi zel thin boka inchi khat vela thuk te na kak thin mase engwang nge ni ta ang hriat thei ani thei ngai me usilo ni chu tinga hliam tur to ho te hliam chu atira thi lova ana hek lo mase darkar khat nu vela tangin athi tana anata em zel thin ani tampo tamhar em zela
scientist chuan khatiang mihring thitle angin a chem thal topa an liam phung zel thin kha boruak del rina bo thutin mun ruak a siam thuta chu chun taksa ati hliam tawak thrin po ani thayang tin theory han siama mase chulai vela cheng tele mi then kha chuan wan lai thon thuwa kamai te chi chikel weasel han tin a ron bei wang ni in an ringa hei tharau lam mi hlom putle ketin siam zet mai hi ne ya thonga lei vir rualin akal kol thina ni mishinga bei thut thina mitlong mu man chi ani lo ni in an ngai mi a thina ni kamai ta chi chuan mishing ta hliama chuan reilo te chung thi sen chu thei lo na le nat lo na dam doi amang thin ni nan soi bok tun thleng hian engwang chi a hetiang thil thleng nge ni ti hi chui chuak thei anom ta lo ni Jacqueline Priestman, the electrifying lady. Jacqueline Priestman hi Stockport, Manchester, England a om mania Thilmak tak mai chu kumsang zakwa somria ta tang khan a in mung tan ani a pasal ma sa jok rana chungsanga po khan in hialna atam hleni tum kha chu anin hau thin rim chu ani che kanga Jacqueline ni chuan iring hi isot li effect ka be sei ti in a pasal au khum chiam maya van doi thak devin thilrap thak a thleng ta ni rona chu in atanga chuakin a scooter a chuanga atlana lama accident avotoka anung zang ru le aring ru aso khalowa hospital a thakhat zen zone ambut nuin athitani inhel boy wanga in atanga tlan chuaka accident ani wangle anchia lo angei maya ring ru tliaka thi ani wangin Jacqueline chu thuboi siam sak ani tani chumi tanga reipo arian ma chuan a bedroom light bulb chu apuaka glass ke temper chuan Jacqueline ban ati hliam tani bulb chian lo le thatok lo wanga an ngai ve maya mase vacuum cleaner akang le ta hlu maya hei repairman point a Chhan a hre thei tlat lo ni anua light bulb dang apuak le boka heta zet zong apasal thita thla in athil ti ni in an ngai ta rum mai ni omna in chua sanin in danga lo po in omzia vak anei chuang lova electric bungrua kang le diklo om chu ama omlain a thleng thut renga stove le vacuum cleaner dora tanga a leite la chu a kanga television la ama in a channel in met son zut renga alang thai om chun la a chiang lo zel boxi chuting radio po a channel thang a in thak kwal zut bokani achangin electrical sock angin a om thut thina grocery store le appliance shop then khat phei chun an tri le to nge ni pasal dang electrician anei le a Thilmak tak chuan top zai ala rel thei tlat chuang lo Jacqueline chuan kalua na ti in a chau thut tamaya in tha hial du na thin lungte anei tarum maya physics mediums le investigator te po in a Chhan an hre thei der si lo ni tum kha chu ama tlo tu professor pakhat chuan ipa ngai taksa a electricity om aya a let som laia tam chu Jacqueline taksa om ti in a soi ve ta tlata chu Jacqueline te nu pa po in an ring hle ni chu wangin a ei in po special diet zel ni in daily program an tukang zel chuan anin bulvela kalkualin a taksa a electricity tamlu tuktur ti tlemnan purun sen keng chungin anin bulvela ke in a kalkual thrinani zielam apan ve de uviau nuin kumsang kha zakwa somriat panga a fa palina hashinga naw chartu chu electric sokin aman ta thut mai ni chu wangchuan Jacqueline chu achang chuan high voltage syndrome a pai time niang ti te in an soi hial thrin ni engwange a pasal thi atang khan a omphung a lo dang lam tak le thil dik lo om tak fo chu le he zona chana dik tak te hi tun thlengin tu man an hre thei tlat si lo ni